Mapholisa vha khou lingedza vhukuma u lwa na vhugevhenga, fhedzi vha dzhia vhutshinyi na vhone vha khou ṋaṋa u ḓidzhenisa kha zwiito zwa vhugevhenga. U sa tholiwa ha mapholisa kha ṅwaha wo fhelaho zwi khou vhea mapholisa kha vhuimo vhu konḓaho. Mbalombalo dza zwa vhugevhenga dzi khou sumbedza zwi tshi khou konḓela mapholisa u lwa na vhadzia vhutshinyi hune zwa khou ṋaṋiswa nga tshivhalo tshiṱuku tshi re hone tsha mapholisa. The impact of COVID-19 has been hard on South African Police Service. The police service is bleeding members through attrition, and the virus has resulted in the inability to take in new police recruits for 2020 and 2021. U tholiwa ha mapholisa maswa zwi thusa u engedza tshivhalo tsha mapholisa kha mafulo a u lwa na vhugevhenga. There's no intake at the bottom, then it will obviously affect all the other levels going upwards, and also in terms of the ability to provide the necessary services. But you cannot look at the COVID-19 impact on its own. There's also been serious budget cuts. Mabura ya mapholisa mushumoni na musi vhe siho mushumoni na zwone zwi tshitshisa tshumelo ya tshipholisa. Komishinari wa mapholisa vha ri mushumo wa u lwa na vhugevhenga u ṱoḓa uri hu vhe na mapholisa vho linganaho. If you want to control crime, it is through prevention, through visibility. And visibility is about numbers. If you can't get sufficient numbers on the ground, then your visibility shall be handicapped. Nyeledzo dza COVID-19 dzi hanedzana na khuvhangano ya vhathu vhanzhi ngeno u pfumbudzwa ha mapholisa zwi tshi itwa vhathu vho kuvhangana hune zwa nga konḓa u sia tshikhala vhukati ha vhapfumbudziwa.